Ibwega sana muraithiria umwega wa Miro TV intuko ingi njega bitikiria mpombe kuthronge kugwata ugeni ndene ya mubango jwa twigikane na ndene ya mubango jwa twigikane narwa turenda kuigika mtumuka turenda kuigika mtumuka na tugigika mtumuka tutimuike wenka tuketha tukigika kinya kana karia mtumuka ethiraga akamatite so muraithirio mwega ikije kuthuri twirito ni bitwa Gloria Mwirigi na bitikiria mpombe kuthwa nkigwata mugeni wakwa ugeni ibi denia story chetu no kona very beautiful lady ombe kuthwa gitwira marito jawe na kumira ambe go kuigika. Karibu sana my sister. Thank you. Kidi muraithirio mwega wa Miro TV. Hi. Bita wa Faith Wanja Mushemi bwega sana ndwakanyaka Glory hengucokeria murungu katho nontu tigitare onde tona chance ikwaria na Miro bwega sana ndwakanyaka omba dietore yakwa narua ndito Faith Mushemi founder wa Elimisha Mama. Wow. Ndienda Mwekuru athome na narua twithire gipindi kia Mwekuru Umurito ndienda Mwekuru ethere na information tiro kamatire mwana Glory antu baba ingi batitheri nya baije ni hata gukwenderea witire othimo no respect tukambiria ku rejoice utigintu kingi ukumenya no utigintu kingi ukuria narua campaign yekwa ndienda Mwekuru azukie responsibility ethere shareholder ya njani iwe ukamata mwana. Wow. Azukie 50%, daktari azukie 50% kienda tumba ku deliver twana tutwega. It is true. Make from the research mbitirite nkona twikamatana bwego kinyara kwewa mwana ukamatite mwana bwega na thiri wetoka ewa mwana wina cerebral paralysis utikwere wana ate kurakarire halafu nande kurutugeta mitandao ne kuria biuria bitiagirite ki mitandao uti daktari uri ari wetoka gwa sibitari na ntoka roburekera nontu ibwandukirie mwana kana ibwamburaire mwana na bangi ukethra kinya bagukwa in the process of delivery. Yes. Na ndona Mwekuru from my experience bitirite experience nene muno Glory uninde kwewa mwana ndaewa mwana kwa bwega ndaewa through operation lakini kironda kiarega kuora ndakara na kironda almost 4 months disibitari imperwe mwana kironda kia CS kiti kuora in fact kiu kionde kiagija ja pass ndakara sibitari daktari angana nani and I thank God the few survivors nonto infection iwe theater antu batitiga na ndindo okay kwithira kwena infection ya theater. Yes ndirio kuthinjo kwituma antu tutita bwega mbuga na ndio ninde kuma theater ntamenyere na tegwakara nonto Mwekuru ma theater utigwo kumenya na ndi that helplessness Mwekuru ukamatite mwana wae wa mwana utigwo kumenya ugo witanaia na antu ure bakuga ndetha ndinaga complication narwa ngakuringira ngiro ndiwa mbiurura narwa tindite otaika kwere nyani nonde igagwa nyani ni unda igagwa kuna de Glory kire igagwa kiari nomu lakini uwo Mwekuru kirio kuita through kitinomu ndiende kuruba menya what is normal and what is not normal. Thank you very much. No tunandi mantu za zonde za tithera je nomu tukajuki nomu ukairo ketha nwiterwo mwana urare akiongo gikwazitio for 2 days utikuria daktari ukerwa na acore bakunywa ruji wina fatigue ka wina anxiety ku kiongo gya kwikia blood pressure ndiende kuruba menya my headache is not your headache. No ntu Mwekuru twithara tukamatite mwana differently. Sure. Ndaerwe first born yokwa very safely through CS na ndage any complication na ndi second born tona kanya kutinda kurirarira nontu ndauga mbuga ikawainda kawainde unio nkwende kuruba menya kawainda niriku irieti kawainda niriku ndienda twambirie kuthomithie kuru Glory ndirio ukamatite mwana imbieri kawainda peni wina yoriro kuigwa pen ndigurwe kitovu nonto ekuruiboraia no tikwenda nya kuria daktari I'm sorry some of us but kwa fondi daktari na ndio karingira ngiro akuro ni unda igagwa mbetete gukinya lakini I got well na kwa ugo ile ba pensi go kick on kwa unandika weterete nonto Glory na kwirire utikugakara but you see mwana ku ati karibwega Oni Glory mbithiritwe ndina some stories ukaigwa Mwekuru akiuga ndabrekire ruji icho na ndiambeterete murimo Mwekuru na menyo kagerio ku break ruji mwana ora number 1 ate protected
na ikio tukwe wana bena cerebral paralysis nontu mwana akarire acethera kurathira na ndi akethira mwana ati protected kwa agakarate oxygen ikambire kuthira to the brain. Na ndio kaewa mwana utino alafu ugatura ko blame daktari ndienda Mwekuru ugita cibitari wina knowledge campaign yekwene information tiendawa ndienda Mwekuru ugakarande na thimweku every morning no twitura create a platform tanande Glory unfortunately ana betu ibo bena twana teenagers millions of them they expectant arete nyat nato clinic yatega nasi yatega andi nasi amuria when was your last cycle aterikana mwana unandi nyo umute kuti wa kumenya mwana ukamatite mwana ungi na ari una mantu jonde twakori no ntungina na ari ibadhuranire skuru no retere njaibu. I want to tell parents tira mwana Umurito tiwo mujanje ndieto ri uri akure athukure anja no ri thonde kwi mwana okunontu ibaba ingi pakuraia mwana na mtu achoka skuru na gatika somebody lakini riro njanjire mwana ndijo tithikirire mwana ana betu za bana ndi bana town ari ukira rukiri ati kuigwa kunywa chai achoka ku mama uti umuria na ati kuigwa na inyore akuigwa ati kwira no ntu she's afraid of kugondokerwa expectant so ndenda ana bara betu no ntu bunde bena thimu mwana ageta thimu newe akaeta ki elimisha mama akagwa una aru antaikite maite 10 is it normal no ntuti gutaika kunde kwi normal alafu after gutaika kwi minerals tia lost. How do you know that gutaika gwaku utike kurakos you know ndende kurubethirwe bena information ana betu bageta ki elimisha mama ugeta ki thimweku ge Chrome ke Opramine ugeta ki www.elimishamama.co.ke ukauga unaru andigwa ndiorura naru andigwa ndi uncomfortable impimbere maguru naru andigwa ntikwe you know ask every concern no ntware ithimweku Glory atia kuria uga niwe kurubataika you know uitekithi Mweku waranirie nayo kimira mbukirire nkiga wo ikuria what else are you feeling umire this is what I'm feeling kuna ndi we are going to reduce stigma kiri ana betu no ntuinyarira bakwita clinic Glory but uraia anything in fact akinyara akagwa ngi ngothirirwa mpana ainya inywe tu eta na ndi nyajari mwoko na mwana ariro na kumuntu tetanus no kira shindano bamwaga ana akagwa imuntirwe na atira mtu kamwana etethimune amenye tetanus how important it is nukumerero kuthoma wewe ngwa it is interesting lakini nye kuruba twinana bairi pada to Glory kwibyuria twitatu inabyo natukana nabyo niuma wetire oteka daktari ona antu beterete antu thate where is the time to ask the doctor what you feeling rimwe ukirire wina discharge itekwereka some things are normal during pregnancy nandu no tutizi normal kamenya wera mukuru akambirio kuri nate gukari honi otino ndireta kumwekurure ne nyogu abo kwirwa mbuga kwino aragirire mbio infection let even our husbands understand ndeza ndawanda kwira daktari ugire tunyo tuba iri ntukuithano nyaga kunda ndawo kiri no tutino Mwekuru aleta kenda twinde tureta mwana health katukagwatana kuna ndi okay kuna gintu gutwirite umbere no ari na infection after kuthithirwa CS na maybe nego push it kire gutetheria mutumuka indire ari Umurito now nate wombere ku go through that thing. It was a very painful experience. Bwambere mano ntukironda nuizi kinyarira wina kara maira Glory uria gatuma umbira nandiki ukionderera kiuzuri maira ndeterere through pain enene muno na mbugenya nda lose attachment mwana no ntunandi nda concentrate na mwirijo jwakwa inkuchokeria nkatho nje kwa nontu bwa kungwata mbaru na mbire families tafadhali Mwekuru ethirwe na nontu butira bwa tiga kuona aja wokosere antu bamungu iwe kurubarire kurubao ntikwenda othinjwa ndendo pushi mwana
Yes. Na ndi uni ntumba pushi mwana. Na no ntundi kumenya gakarara nyomba mbeterete murimu ntirerirwa nithe otwana nga push. No menye mwana okuti push. No ntuba so many factors. Ndenda kuruba menya those factors ituma mtu ageta CS. Na those factors ituma mtu akaewa mwana nomo. Okay, mbere umagaruka tuire at least factors ili ituma mtu eta CS. Uni kiria ndirathondekere imutandao Glory. Mtu etega chitegere. Mtu eteke mutandao. Ntu inyanda kwira nka daktari. Ore daktari okwira na are akwira ore ndole balanced diet. Ukauma sibitari. Kiongo gya kwirira ore ndole balanced diet. We don't take it serious. Ndenda Mwekuru amenya daktari uga ore ndole balanced diet. Itare othome balanced diet igatethia mwana kunai. Nuntu ture wana bena upungufu. Tinontu tutirare abia kure birario ignorance turega wakure nyamaki kuriga wakure nyamaki bangi bakure maiga nizi ora twithero twina tumantu tutiagiri ndienda igwa ndienda antu bamenya daktari akwira itana ndezi ukethera wije niki kintu kingi rugera daktari betu batumira rimwe tuterago kwita wirwe mwana ariki bridge make mwana ati karibu egatate gandi enda kuma Mwekuru eze eriwe mwana inyakorwe na daktari ugire na ati kuria daktari kiuria tafadhali ikyo turougire katuthondeke ki mutandao na uni campaign ye kwa Glory ni ku reduce emergencies ira tukugie sibitari urakarira mwana ati ukik 24 hours ukauga mwana kanoki ukaringira Glory akwira kwironda igawaje kama mwana akunogoka mwana atinogoka ku ukethirwo wina time wina knowledge ai narwo chia kinyatha ithano mwana kwate akik no mwanka mbitena sibitari kenda daktari adetermine bomba kwitha mwana ati karibu wega bomba kwithira mwana ko ena some issues kuna ndindi ndantu bamenye niki daktari uga some things na ugo weta kin daktari ukamweresa mantu kwa mutaratara daktari wate akukunjanja in fact bona antu baba nyatirika no ukare omburuka no pink lakini muntu lakini ukumenya kui maybe kuruba gondoka heroin daktari baka akaigwa nyate kwenda kairi nyakuri anything ndenda kwira daktari betu kugia mwana tegi uningete mwana nkuri ndathoma ndacho into ntimuritwa mwana ore wizire are expectant tumba kumenya maybe it was even a rape case auga mwana onti that yangite ate tiankamate ndenda kwira daktari betu with a lot of humility Mwekuru eza na biuria inyethire na ana batano ukamujanji mwiri ura akuri at least wo kwenda inya kumenya ngurukie bara bashingaira kwira murume ugo otena batano otichiere batano go chiera ana betu nasi akezira ugo tega nasi viri yanga kwira ai ukanti kuona zeka wina ana bathatu indi na bo indi na thina nikyo kwenda ambi kumenya undi ndantu bodia daktari biuria bira relevant uketa ari okuria uni ndi wozu daktari uri kithimune nantu ibatige kuria biuria ke Facebook no ntu au ne othineri at least now we have a app is it yeah it is an app we have an app now you can go there it is a doctor that has been proven answer siria ku generate they are correct ndingenda urikania muraithirio mwega app hiwiri tote www.elimisha mama one word tieto rimwe type tikariu.co.ke au nandu kora ya mantu zaku chonde mea apuira ni ukwire inyariro batere gwita sibitari timo muntu kaira na anxiety akogea kin daktari ura nanogieterete emergencies kwamura uninta mamu tuku ndiwo una kuiga antu nyoringi kuithitheria na ndare apu igakwira kethiro igutaika uri ukomba ku minimize kana as you deal na process iwe gutaika na te ukathithia datu irio tunini ukara spicy food take a lot of water na in intervals lakini ekwira if it persists ora twira onywa panado when a headache na waigwete kubwa there's some underlying conditions itaone daktari na ina a very interesting thing what type wa untu bwe kwenda immediate doctor igakwiretera alert you need a doctor now kuna ndi uti daktari nonto ati kuthithiria kithimi lakini agakwedukate
kiki kyo gwitira ni infection we nayo no mwanga wone daktari naro kenda kuandikira antibiotic ko hapu ye kwete ku describe ndawa lakini ni ukuira it is important thai glory witone daktari no ntoretera 1 2 3 na kenda mwana atakare 1 2 3 witena ndi wone daktari. Okay, fine. Yes. Utioka utudiriria after kugwatwa ni infections what happened later ni ntothain kuona kiwiki bui after ndikugwatwa ni infection ndakarire in a hospital for a long time, almost 4 months. Akui mwana akurira sibitari no metha ina nditu ina exclusive breastfeeding ondina murimo zungu kunengerwa kana ngitate breastfeed ndi munyeri idiurire ipen dingi numete thieta you cannot. Okay, no akariro gicoka thieta kairi ndakarire ngicoka thieta kairi nontu maira zarora za accumulate za karaje etwa wakumira kuona ndi daktari no mwangari ngi kukaragita kironda kiria kienda za gitate. It was a very bad painful inyangalika na tha izi mbiga watu ikirioka pain na ndauga shuari negitari unwari na any knowledge ya what was happening. I didn't have any knowledge. No tukethe indare a knowledge glory ndingi kuma sibitari ndari ngete nyaki another doctor. We have friends that are doctors ngamwiri tu ni ndithirithi minti kuigwa je kande sawa lakini no tunderwe pain ni une kawaida menyogthugana ya ni pain ya uzazi ukomeria ja mwekuru lakini utikumea kirio kumeria ikyo kigakuria ndende kuru na arwira daktari unia wo utwakinya no nturi morita glory no breakire rose daktari akwa akwira tembea ukatembea 24 hours ukatembea mwana ore ati protected in the process ya gutembea no utikumenya when is gutembea kubatere kuthira sometimes ira daktari uni I want to put an asset mbete theater with my concept no ndo mwana okwatitiga sometimes ndiende kuru even scream no ndo gwicibitari mwe glory tukona man to very mwekuru akirire kina inyigetire mwekuru akirire ki arira daktari mwana ate utela buga daktari ke overwhelmed kwene antu baba ingi kwenambi but if you cannot be attended seek another assistant. That's what I want mothers to do. And wewa mwana otinomo ukamata mwana otinomo the rest of your life there is something you can do. Era daktari unimbikia dieta ona ndio mbite mwana no ndo mwana kwa ndikuigwa je kaka gitate alafu nangi turikiria daktari anabakwite ogo wetire utikumenya mwana ate achethere for the last 48 hours utikuria na ate akiriko una achethere ukerwetera nukumeka weterete like any other patient wetokero daktari ai ndikona je kama mwana kweza sawa ugeta ge Facebook ukwa bogakinya sibitare glory ndetire ndire kwa umonga mwana kwaragita ate you came with a dead child ndende kuruba me let us take responsibility tutige ko blame daktari another case is glory daktari akwire mwana atuma no mari no mwanga tumu you know the shoulders has to be bent lakini mwana ambendwa shoulders ageta therapy you know na kasa sawa it was the only way daktari aringe go save ogwa nao na mwana ukaumara kimtandao mothers let us stop that ukauga bugeta sibitare glory barambunire mwana na unaru ndethirwa mbeterete gwita no ri wangeta hapana uwezi kanyanga of course barambunire mwana anjara na oni ndari ndi utega Facebook ne na kaiguiria ntibati gutega wenda was expectant na hizo ni kazi avoid completely yes ntu nyagote kwenda kundwa mwana okunjara kana nkingo na ndi mwana ari no anjara glory no ntu unge akauma no nirwe no imbenderwe kendare akumira kugitatia aumara lakini no tutikumira daktari akwira we have to do this wakira no tutikwerwa nateuga mwana ambendwe kazara but if you have knowledge ukauma ukiamba iria kuria mwana kwira agaikwa therapy no tukazara kana na ndino mwanga kathire dio tumantu na kana kanini kachoka naira na kakano mo like 2 sections mwana akabu lakini daktari ni the only way aringi kusave na ndino tutikumenya daktari na ambunire mwana anjara indathithirwe do we know
mantu jara daktari betaira kenda twe wana vano mari tutije ekuru bamwe bati kumenya liver pains iri chiejire no tute murimo enaju walk na daktari akwirire we diu wakinya ndio tia wetera byumye biere wetera murimo mundu joteja like in my case ni ute murimo jotejaga kwa umbelero ambije CS direct na mbetangira daktari when am I coming for the CS because I know lakini na ndingetha ndina mukuru kumira ngae wa mwana nomu mbere that getania. Meaning, Kenya Dean, my sister, Queen Antobai, they're very keen Dean sana. Yes. Such that CS bamejuka ya demonic. Na mtu maybe na mwana munene maybe 4 point something sometimes no withdrawal munintini na kana karemo kuma no mona ewe ro CS kinyo kugago kana wambe witege pastor kwa kurombere kana keje nomu itu ni nandi za kinyau mbiga wa kithomo gintu kia mana unfortunate nyabatu tuthomete unfortunate inyabatu tuthomete you have those issues tuna issues cultural religion tafadhali uti mwekuru wenda kuthinjwa number 1 bwajeiri uthinja wa nondu bora kukari riria wirirwo guka thinjwa wambe umea wamberema wambiri otembea munga kwenu withiro ukari general level 5 umea uchoke choria thai mwana wo kwithirwo wizi ati karibu wega no tunya that time you would take uchoke wete ntuko izire weterete kona no weterete kona pastor kware ntuko ingi njiri kukae wa mwana otirbui alafu nandi ukablema asibitari na ku it was your mistake ikyo nkwende kuruna ndi ithiro ina information pastor ombe nini wembere ntuko ithira ciathira muringire o mwire pastor pray with me thank God for me ndina kana gakwa kari kana kabi nunga kukethera kwina complications no tunatwi a Kristo itwije some things are spiritual mwana ona batere kuiza nate kuiza that is the time your family can call pastor wenu baromba tuchoka nandi witakuromba mbere uga pastor daktari ambira uningeta kuthinjwa ndombera you know lakini takwira amba weze turombe don't do that na ntuba murungu twira wan nago wina that authority ukamitumira guteagirite kwina judgment nuntu mwekururire tire wakana gotura mata is that your happiness imagine stress ki mwekuru junya stress ki mwekuru kukana ka gikinya kwiza nawe akinya kapupuire kiu anga kathithiri gikinya nandi kwiza alafu kiethirwo katisibitari ina all the equipments katitiga Thank you very much. Ko mureithirio mwega wa Miro TV teka tukwirwa tukaromba kana tukaromberwa mutaramu wetu aritwira mbere wita rombeni okinya rombeni umesikia indi te uma weroisi yes na muthomba joambu ugiuga shaitani ashindwe witete kuthithwa kuromberwa ipasta okethro ngikira mwana ku at risk. Yes. Thank you very much. Ingwetikia no tobe kuthro tukithirikiria tutare migambo ya mwisho. Ndira Mwekuru, my campaign is katwe informed thoma narua wethurwo kamatite mwana tigo tinda Facebook nontu ni utukuthithia tinda kuthoma ukielimisha mama ukoria labor pains na tankamenya gukinya ukoria ruji rwakwa ruma batere ukara how long ukoria tubiuria u ukoria rira nkwigwa uri na ate gukara rira ndina headache rutere rurwa this side imbie kwendera rimwe blood pressure rimwe anxiety ringi stress ringi utikunywa ruji rwa kungana kawithiro gwina information kenda weta kuona daktari tutigae gwita kin daktari twe helpless itawire daktari uni kumegoro ntira igwa mwana kwa gicetha ambiria lakini te weta urigwa atia ninte kumenya nandini atia
daktari akarigara ina akugita atia akwambiria mbere kuru antenatal clinic it's a must iko batita clinic betere mwisho especially barabe na baire badatuga imbintona kwebyo tona nontwana indifferently na meri yetu inyarira karanda akamatire first born second born yari tofauti kuwithro wizi ure mwana ritingana na ana rengi karara mucoregu kanara yo mother no tuturinga ile nyaba mami rira wiga wo thitha yate huni ndathi hapana ira daktari wewe dimweku ndina acidi rekarati are tawirwe mtu ena acidi abatere kuthithia atia uthome ukare ugicitana kenda utimandu jaga guputi na surprise. Thank you very much. Yes. Asante sana. By the way tukimagaruka turikani Mwekuru etiariku ni hapu huyu ageta itate. Mwekuru rawe na smartphone. Itake elimishamama.co.ke. Na wende yombi save wangu au thimone kura o save te kauka mpesa ereo kena rokire sometimes it's even interesting kumenya what you're going through niga we na confidence. Thank you very much. Asante Glory. Ibage sana muraithirio mwega wa Miro TV kumenya kwina jama ingiomba kuthroke gwatandeni ya mubango jwa twigikane aria tukwigika kuro baria bariba barito na kuna ndi ukomba kuthroke menyino geta ndirio kwenda utethi bwiro kana botone rito kambita Gloria mwirigi ithira wina kagita gakega.